u narednoj emisiji, a ocjena publike Sarajevo Fashion Weeka upravo sada. Od 1 do 5, 5 plus. 3. Pa 5 minus 4. Pa evo, neću biti grubo, pa ću reći 4. Jedina iznenađujuća pojava na Sarajevskoj sedmici mode jeste mali broj javnih ličnosti koje su je posjetile. Da li zvijezde showbiza nemaju vremena ili interesovanja za modne manifestacije, nismo uspjeli otkriti. Ali ono što je bilo očigledno jeste da zainteresovanost običnih smrtnika za modu iz godine u godinu raste. Ukoliko ova pojava bude imala trend rasta, vjerovatno ćemo svi postati modno osvješteniji, tako da nećemo tražiti modne uzore na golišavoj estradi ili zvijezdama žute štampe, od kojih uglavnom ne možemo mnogo toga naučiti. Hobby art shop Buba Maraj večeras nagrađuje 2 najbrža gledaoca unikatnim nakitom, a osim ove nagradne igre, pred novogodišnje praznike organizujemo još jednu zanimljivu nagradnu igru. Naime, jedna gledateljka osvojit će besplatan kozmetički tretman, frizuru, nadogradnju noktiju i šminkanje. Od ovog trenutka nas zovite, a pred kraj emisije mi ćemo objaviti broj telefona nagrađene gledateljke na ekranu. Zbog izuzetno pozitivnog učinka, morski ekstrakti se posljednjih godina često koriste i u kozmetologiji. Nova kozmetička linija pod nazivom Adriens bazirana je upravo na blagotvornim sastojcima iz Jadranskog mora i zbog toga je idealno sredstvo za hidrataciju i osvježenje kože u zimskom periodu. Hladni vazduh, vjetar i mraz čine da koža u zimskom periodu najčešće djeluje isušena i samim tim zahtjeva povećanu hidrataciju. Iz tog razloga nužno je da u ovom godišnjem dobu koristimo kreme koje našu kožu opskrbljuju sa dovoljno vode i tako održavaju njen balans i svježinu. Nova dermokozmetička linija na našem tržištu pod nazivom Adriens sadrži preparate bazirane na sastojcima iz Jadranskog mora, za koje kažu da su veoma slični sastavu naših suza, pa ih organizam samim tim prepoznaje po blagotvornom dejstvu. Farmaceutski stručnjaci odlučili su da iz jednog od najčišćih i najljepših mora na svijetu preuzmu morsku vodu, alge i planktone i učine ih osnovnim sastojcima kozmetičkih preparata, koji zbog toga imaju efekat antioksidansa i zatezanja kože. Po čemu se ova kozmetika razlikuje od mnoštva kozmetike koju možemo pronaći svakodnevno u parfimerijama? Šta je to osnovno što je izdvaja? Osnovno što izdvaja je upravo ta morska voda i taj Aquabio 3 kompleks. Jer jako puno je recimo preparata koji su na bazi termalne vode, ovo je urađeno na bazi morske vode i to morske vode iz Jadrana, a Jadran je jedno od najčistijih mora u svijetu. Smatra se jednim od najčistijih mora, tako zašto ne iskoristiti tu njegovu ljepotu i ljepota Jadrana na mojoj koži, zašto ne? Zbog čega su baš ti morski preparati pogodni za njegu kože? Pa pogodni su za njegu kože upravo zato što primijetili smo da kad odimo na more da nam koža bude tako malo lijepa. Dakle, more je bogato sa jako puno minerala i soli koji pogoduju samoj koži, hidratiziraju je jer jako puno problema kože potiče od toga što koža nije dovoljno hidratizirana. Dakle, spriječavaju gubitak vode i samih ćelija kože, obnavljaju ih. Dakle, alge još reguliraju zavisno od tipa kože. Svaka alga ima svoju funkciju da regulira njen metabolizam. Gotovo je nepisano pravilo da je kvalitetna kozmetika obično i skupa kozmetika. Isto tako, ukoliko želite pravilno njegovati kožu, potrebno je da sebi priuštite preparate koji će najprije očistiti vašu kožu, a potom je i kvalitetno nahraniti. Kozmetika Adriens za sada se može pronaći isključivo u boljim apotekama. Kada je riječ o cijenama, koliko su cijene prilagođene našem tržištu, našim potrošačima? Pa dobro, tu su cijene, nastojalo se prilagoditi našem tržištu, to jesu cijene, inače to je jako kvalitetna kozmetika i tu su neke cijene kvalitetnije kozmetike kao i ostalih recimo kuća.
Prirodan život i preparati za njegu na prirodnoj bazi već duži niz godina izuzetno su traženi i aktuelni. Ovaj trend sa zapada proširio se i na sve ostale segmente života, počevši od ishrane, uređenja životnog prostora pa i lične njege. A more i njegovi sastojci prednjače u tome da postanu jedan od osnovnih visokovrijednih izvora za kozmetičku industriju. U Banja Luci je nakon određene pauze ponovo otvorena Terra Nova. Riječ je o italijanskom brendu koji se bavi proizvodnjom odjeće za mlade muškarce i žene, a jedna od prednosti odjeće sa potpisom Terra Nova su upravo pristupačne cijene. To je i glavni razlog što ovih dana u Terra Novi vlada velika gužva. Banja Lučani su oduševljeno prihvatili ponovno otvaranje Terra Novine radnje, koja je uslijed promjene lokacije par mjeseci bila zatvorena. Naime, mjesto gdje se sada mogu pronaći odjevni komadi sa potpisom Terra Nova je modna kuća Damjan, u kojoj su od trenutka otvaranja Terra Nove zabilježene nezapamćene gužve. Mi smo počeli otvaranje sa velikim novogodišnjim sniženjem, tako da mogu da najavim da ćemo pratiti trendove kao što su u svim zemljama gdje postoji Terra Nova shopovi. Modna kuća Terra Nova svoj uspjeh gradi na činjenici da njeni dizajneri na tržište jako često lansiraju nove modele koji su u skladu sa najnovijim trendovima, ali po izuzetno pristupačnim cijenama. Dizajn i casual stil pogodan za gotovo sve mlade ljude glavni su atributi Terra Novinih modela. Ali ono na što se kupci najčešće žale su loš kvalitet materijala kao i loš kvalitet izrade modela. Ali znate kako se kaže, koliko para, toliko i muzike. U našoj rubrici u kojoj govorimo o vezi između horoskopskog znaka i modnog opredjeljenja, red je došao na žene rođene u znaku blizanca. Za kakav modni stil se opredjeljuju žene rođene u ovom horoskopskom znaku, saznaćete ostanete li sa nama. Žena blizanac je najmladolikija žena u cijelom zodijaku. Sve do poznih godina ona može da razmjenjuje garderobu sa svojom kćerkom, a stil za koji se najčešće opredjeljuje je takozvani Lolita stil. Intelektualno je radoznala, komunikativna, duhovita i briljantna. Žena blizanac je i velika mondenka. Nema tog otvaranja izložbe, pozorišne premijere, značajnog skupa gdje bi ona mogla da izostane. Pogotovo ako joj to nalaže i sama njena profesija, koja je često vezana za sredstva masovne komunikacije. A takav napor zahtijeva i odgovarajuću kvantitativno bogatu garderobu. Pa ne može se valjda ići dva put u istoj haljini. Neprestana želja za novinom kod blizanaca dovodi do razarajućeg efekta na budžet, njen ili muževljev, svejedno, i do često ekscentričnog luka koji je istovremeno i rezultat egzibicionizma tipičnog za blizance. Dio tijela koji blizance simbolišu jesu ruke, koje rado ostaju otkrivene pomoću originalnog džempera, čak i zimi, ili je akcenat na neobičnim rukavima. Češće nose sintetičke materijale radije nego prirodne. To su lureks, viskoza i plastika. Blizanci vole žutu kao i fluorescentne i psihodelične boje, tek da ne bi ostali neprimjećeni. A modni kreator rođen u znaku blizanca je Fiorucci. Nedavno završena Beogradska sedmica mode posjetiocima je ponudila zaista raznovrsne modne sadržaje. Revije su se održavale na različitim lokacijama, a dizajneri su predstavili zaista inovativne kolekcije. Naša kamera ponovo je bila na licu mjesta i za vas zabilježila najupečatljivije momente. Beogradska sedmica mode jedan je od najvažnijih događaja na prostoru bivše Jugoslavije, a održava se već 10. godinu za redom. U trajanju od 14. do 21. novembra obilježen je 20. jubilarni Fashion Week. Izvrstan uvod u zanimljivu modnu manifestaciju predstavljala je retrospektivna revija srpske mode, na kojoj su prikazani modeli najznačajnijih dizajnera sa ovih prostora u posljednjih 30 godina.
a na pisti su se, osim starijih odjevnih komada, mogle vidjeti i neke od zaboravljenih manekenki, kao podrška mladim snagama, tako da je u potpunosti dočarano svojevrsno putovanje kroz modu. Mnogi tvrde kako se Beogradska sedmica mode sve brže uspinje ka vrhu na kome su Pariz, Milano i New York. Ipak, i dalje postoje određene razlike. Tamo su ljudi malo opušteniji, sve to shvataju mnogo zabavnije. Kod nas to shvataju kao da je odlazak na književno veče. Vidite da su svi malo mrtvo ozbiljni. To je problem. Naprosto nema tog dobrog raspoloženja. Inače, što se tiče prostora, manekena, svega, to je zaista okej. Tokom 6 dana trajanja ove prestižne modne manifestacije bilo je primjetno kako srbijanski dizajneri balansiraju između komercijalne mode i određenih pokušaja da se približe visokoj modi. Oni kreatori kojima je cilj da im se model što bolje proda, dizajniraju nosivu i jednostavniju odjeću. A s obzirom da su najčešći kupci njihove odjeće estradne zvijezde, do sada su uvijek najbolje prolazile provokativne krpice koje su bile dijelo Zvonka Markovića ili Darka Kostića. Revije od kojih se svakako mnogo očekivalo bile su one već afirmisanih dizajnera poput Dragane Ognjenović, Darka Kostića, Dode Komad i Suzane Perić. Nažalost, Dragana Ognjenović iz zdravstvenih razloga nije predstavila svoju kolekciju na Fashion Weeku, a Darko je pak ovoga puta napravio svojevrstan izuzetak, predstavivši kolekciju koja više podsjeća na pozorišne kostime nego odjevne komade upotrebne vrijednosti. Kostićeva revija prikazana je u vili Jelena koja se nalazi na prestižnom beogradskom Dedinju, a sama kolekcija inspirisana je stilom francuske kraljice Marije Antoinette. Ono što je mnoge iznenadilo jeste nedolazak pjevačice Jelene Karleuše na Darkovu reviju, za koga je do sada uvijek tvrdila kako joj je omiljeni kreator. Estrada nije neki moj domen rada, oni kupuju kod mene i to je meni velika čast zaista, što imam puno kupaca, pa između ostalog i sa estradne, političke i ostalih scena. Vidjet ćemo kome će se svidjeti, kažem, čudno je i meni je čudno, vama će biti vjerojatno isto prijatno osveženje sve ovo. Više uspjeha u vili Jelena imala je dizajnerka Suzana Perić, koja je prikazala svoju novu ženstvenu kolekciju za koju smo sigurni da će izuzetno brzo naći put do kupaca nježnijeg pola, dok se slikarka i dizajnerka Doda Komad ponovo odlučila za spoj mode i umjetnosti. Ipak, upitno je koliko publika ima izoštren osjećaj za modu koja graniči sa umjetničkim izražajem, u zemlji u kojoj još uvijek najbolje posluju uvoznici turske i kineske odjeće. Tako pojedine javne ličnosti iz Beograda, iako posjećuju modne manifestacije ovog tipa, tvrde da ne mare mnogo za modu i trendove. Nisam toliko aktivna po gradu, čak nisam ni upoznata sa dešavanjima po gradu, a inače što tiče mode, ja sam totalno outfit. Ja nikad ne prodajem mode, uvijek idem kontra, uvijek idem po nekom svom nahođenju, ukusu ili raspoloženju. Znači, sve ono što ne ide jedno s drugim, ja ću to obući. Ako mi nešto izdiktirate, ja ću to zaobići. Prema tome, ja ovo gledam, eto da se zabavim. Svako od nas ima svoj ozbiljan posao i svoju ozbiljnu profesiju. Tako da ja uopšte se pitam kad ja stignem nešto da kupim. A kad nešto vidim kod mene, kažem, Bože, kad sam ovo kupila, pa šta je ovo, ne mogu da se setim. To ide dotle da sam ove godine počela da vadim neke bunde i pipam jednu i kažem, odakle ova bunda? Do te mere nemam pojma šta ima. Dosta često dolazim, ali samo kada to ima po meni neku posebnu svrhu. Retrospektiva srpske mode je zaista važna stvar, jer ipak su moji početci pred čitavih 30 godina, tako da mi je bilo drago da vidim i manekene i kreatore, njihove kreacije u ovom trenutku. Jesu vas obuzele sad emocije? Kako da ne, pa potpuno. Kad sam videla Jelenu i Tamaru, fantastično, zaista. Proljeće i jesen vrijeme su kada se na modnim manifestacijama u svijetu lansiraju trendovi za narednu sezonu. A organizatori sedmica mode i dizajneri u našoj zemljama u okruženju su mnogo pragmatičniji. Naime, oni najčešće prikazuju kolekcije za aktualnu sezonu, tako da ono što vidite na modnim revijama u Beogradu, Sarajevu ili Zagrebu možete odmah obući, kupiti ili prekopirati. Jedina bojazan je da već naredne sezone postoji mogućnost da taj odjevni komad možda više neće biti u trendu.
I magazin Mond za večeras je gotov. Novo druženje zakazujemo ponovo za 14 dana kada vam pripremamo nove i zanimljive priloge. Vidimo se!